Dobrodošli u prvu epizodu Minecraft Pocket Edition. U ovoj epizodi snimat ćemo preživljavanje i ovo je jedan novi početak, jedan novi serijal na mom kanalu i da krenemo. Ime preživljavanje su za prvi klip. Onako bez slučajno sam ušao. Svi ćemo staviti 1, 2, 3, na primjer 9, 8, 7, 6, 5, 4. To na 5 sam ja to stavim i idemo. O, što mi baguje. Sad ćemo da nacijepamo drva. Sad da još nakupimo drva. Moramo puno da kupimo drva. Pa ćemo probati da nađemo ovce. Trebaju nam 3 ovce da bi napravili krevet. Znači trebaju nam 3 vune. Mogli bi ovdje nešto napravimo, ali to ćemo vremenom. Možda najvjerojatnije će napraviti tu negdje selo. Evo ga prase. Evo ga u ćošku, ako niste ni vidjeli, ako ste ga vidjeli. Ali malo još. Tako da ga nećemo klati. Eno kokoške. Ima još nešto bilo tam da ima šta je. Možda je ovca, nije. I ovo je kokoška. Šta ono tamo? A to je pečurka. Eno ga još jedno prase. Šta ovo svega ima osim ovaca. Ovce mi jedino sad i trebaju. Mislim treba meni sad sve. Ali ovce su mi najpotrebnije. Sad ćemo se da pretvorimo, nećemo se, evo malo, u daske. Sad smo napravili crafting table, treba malo štepića, napraviti se kramp. Plus napraviti se stone mač. Ovdje da ubijemo onog pauka.
Evo vidi se što unutra, tako da nećemo ići sad tamo. Ićemo sad gore preko brda, da vidimo ima li tamo možda ovaca. Pošto mi treba vuni, da mogu da prespavam. Snimat ću sa drugom samo da on instaliram ovu verziju. Joj. Izvijem se zbog glasa, prehlađujem se i dalje. Nema nigdje u blizini da se vide ovce. Tako da ću ja radit na skloništu. Ići vam uzvodno pa ću negdje... Šta? Postavio sam njih slučajno. Uzet ću jak prozor. Sada vidimo ono mjesto što smo rekli da bi tu mogla napraviti. Ne bi mogli ovdje. Moram naći od malo primjera. Što je bilo malo primjera. Evo ga je tamo kao kola. Ili vam ugalj. Kačkajte malo da pojačam. Eto ga. Sada lijepo sve i čujte. Tamo ćemo imati uveče osvjetljenje i tamo iskupit ćemo XP. I ovo je 0.13 alfa build verzija. Ja mislim da još nije izašla na prava verzija, pa tako kad... Ako je već izašla, potražit na internetu, ne vjerujem. Ako je već izašla, onda ću je instalirati. Ako nije, onda ću ostati na ovom. A kad izađe, instalirat ću normalno tu najnoviju. To je to što je bilo tu kola. Imam 16 komada. Evo ovdje ćemo napraviti. Tamo mogu bi ovdje neku bazu napraviti. Može. Evo još tu, tamo Nikola. Ovdje ćemo za početak napraviti bazu. Pa bi kasnije mogli nešto drugo napraviti. Moram napraviti točiju.
Sada iđem taj pauk. Aha, ima i ovo još. Tu. Ima da me ubije. Sada iskopam još malo kamene. Izvinjavam se, sam malo prestao pričati, doživio sam se. Zaboravio sam da sam ostavio snimanje. Tako da sam samo onako kopao. Nešto sam se zamislio. Fuck. Moram bežat vamo da me ne dovaće zombi. Fuck. Prepada mi. Mam pojesti ovo jedno trulo mesa. Tako sam, ne mogu prići. Sada iskopamo ovaj ugalj. Ima već 40 komada. I 4 XP-a imam. Ovo sad malo da uredim. Sad nikog snimam. Već 14 minuta. Još malo moram da završavam klip. Sam da iskopam ovo pa ću morat završiti klip i urađivat ću malo i skupljat rude van snimanja. Tako da nećem se snimat pošto nemam dovoljno vremena, pošto jedan klip evi sad, jedan mi se stavlja na YouTube dok ja drugi snimam. Tako da i vidimo se u sljedećoj epizodi Minecrafta.